gerageza gukoresha umutungo neza kugeza ubwo ikipe ya Arsenal iva mu byo guhatanira ibikombe n'ibihembo igera no ku rwego rwo kuba yakwimuka ikava muri stade ya Highbury bakubaka stade nshya ya Emirates. zose ni projet Arsene Wenger yari arimo ari nka mastermind ari manager. Arsenal gukoresha ingengo y'imari nkeya ikabasha kugura abakinnyi bari average akabakuramo abakinnyi beza bagurwa n'amakipe ku mafaranga menshi. Donc habayemo ibintu byinshi cyane yubatse projet sportif ariko n'uburyo buri financier ku ikipe ya Arsenal arayubaka. Ariko bigera igihe nyine bigaragara ko Wenger ubushobozi bwo kugumana ikipe ya Arsenal bugabanuka. Abakunzi ba Arsenal bagera igihe baramubwira bati enough is enough, ugenda ukajya gushakira ahandi. Wenger ava mu ikipe ya Arsenal. Arsenal yahise itangira gustragoringa nk'andi makipe yose kuva 2018 inyuzamo izana Unai Emery yamaze nka sezo imwe ariko nabwo babona umusaruro ntubonetse. So Arsenal yibwije ukuri iravuga iti reka projet tuyishyiremo abantu bandestandinga ikipe ya Arsenal. Noneho bafata umutoza wari umaze imyaka 3 yungirije Pep Guardiola, Mikel Arteta. Baravuga bati nk'umukinnyi wabaye umukinnyi mu ikipe ya Arsenal dukurikije discipline ye, dukurikije umuntu wari umaze iminsi amutoza umwuga wo kuba umutoza, ibyo ari byose igihe kirageze kugira ngo tube twamwubaha tukamugirira icyizere tumuhe ekipe. Arsenal the Gunners. Asuhuza abantu bose cyane arakubita cyane shuje ikigo cyose mereye kuri HR rwose office zose nzinyuzemo mera kuri ba DJ mvuga nizere ko mwabonye ibyawe DJ ariko no Arsenal ninde muntu utakunda Arsenal nuko kwizije nuko baravuga bati uyu musore wakiniye mu ikipe yacu akaba amaze imyaka 3 ariko arimo aratozwa na Pep Guardiola. Uwamugirira icyizere ahari tukareba kubera ko ari we understandinga umuco na histoire na heritage y'ikipe ya Arsenal ashobora kuba hari icyo yakora akatugeza ahantu heza. So nibwo ya mibare rero yatangiye kuri icyo kintu gato ugarutse ku mugabo Itwaye Unai Emery. Unai Emery ari mu ikipe ya Arsenal. Buri abakunzi ba Arsenal bo banavugaga ko igenda rya Unai ryagaragaje ko Arsenal ishobora kuba itazi nyuma y'igenda ry'uwitwa Arsene Wenger aho bahagaze, ndetse nabo bakeneye kubabo wanagarutse ku kintu cyitwa kwibwiza ukuri. Arsenal yagize igitekerezo mu buryo bwo gushaka icyagira Arsenal ya nyayo cyangwa se icyayubaka nka ekipe ikomeye. Batekereza iza ry'umuntu witwa Edu Gaspar. Edu Gaspar yaravuye mu ikipe y'igihugu ya Brazil ari technical director, ari umuntu wari utangiye kubaka Brazil yubakiye ku kintu kivuga ngo ese ko Brazil haciye igihe igikombe cy'isi tugenda nk'abitabira tukaba tutanagera kimwe cya kabiri, ubundi Brazil yacu irabura iki? Nuko impano zidahari, nuko abakinnyi muri Brazil batagikorwa, batakizamuka, batagikina umupira, bimeze bite? Nibwo tariki 9 z'ukwezi kwa 7 2019 Arsenal yazanye witwa Edu Gaspar nka technical director. Yaraje gukora iki? Yaraje mu buryo bwahuza academy ndetse na equipe senior, ariko bakayubaka mu buryo bw'igihe kirambye. Ni nabwo umushinga wa trust the process wajeho. Noneho witwa Edu Gaspar icyo yasabye ubuyobozi bwa Arsenal bati mureke dushake umutoza wakumva neza projet, wakumva neza igitekerezo cyacu mu buryo bwo kugishyira mu bikorwa ntazatugore. Batekereza kuzana umugabo nka Mikel Arteta ku gitekerezo cya Edu. 2019 mu kwezi kwa 12 tariki 20 nibwo Mikel Arteta yaje. Arsenal yari yubakiye ku kirero ku bintu kuri ibi bintu bya trust the process cyangwa se iyi projet yabo. Yari yubakiye ku kintu kigendanye no kubaka ekipe y'igihe kirambye. Yari yubakiye ku kubaka Arsenal yagarura ubukungu bwayo mu murongo, ndetse yubakira ku kintu cyitwa gukora ekipe ikomeye yakwatractinga amatara, kuko Edu yarazi kuyashaka. Yari umugabo wabaye mu kuba yareba impano aho ziri cyo cyakiri no muri Brazil bakazishyira hamwe bakabihuriza kuri ekipe nkuru ya mbere, ndetse no kubaka academy.
kubaka iki kintu cy'ikipe y'igihe kirambye batekereza Mikel Arteta murabyibuka ko byatangiye bidakunda. ndabyibuka sezo 2021 yabaye ikibazo kuri Arsenal kuko yagize intangiriro mbi ngo itari yarigeze igira mu mateka ya vuba, itsindwa match 3 za mbere itarinjije igitego. Icyo gihe abafana ba Arsenal batangira kuyishyira kuri pressure. Witwaye afata umwanya ajya kuri Sky Sport ajya gusobanura iki kintu cya trust the process n'uburyo izakora n'uburyo igomba kwizerwa. Abafana ba Arsenal bagomba gutuza bakayizera. Icyo gihe Mikel Arteta mu kubaka ekipe we na Edu hari igitekerezo bagize ko dufite abakinnyi bahembwa imishahara yo muri Champions League. Urebye imishahara ya Akoze ukareba imishahara ba Pierre-Emerick Aubameyang yari imishahara yo kuri level z'ama ekipe atwara ubwo Champions League, kandi Arsenal imaze imyaka 6 idakina Champions League. Umwaka wa mbere wa Mikel Arteta byaragoranye abo wa 8. Ruth yatangiye abigarukaho neza cyane atwibutsa urugendo rwa Mikel Arteta. Yabaye wa 8 sezo 2019 2020 abo wa 8 ariho yari yagize za ntangiriro mbi za match 3 adatsinda igitego banazitsindwa. Ari naho Edu yafashe umwanya ajya kuganira kuri Sky Sport kuri uyu mushinga uburyo wakwizerwa 2021-2022 abo wa 5. Aho ngaho niho Edu yaratangiye kugenda avuga ngo ibintu byacu tubirimo neza cyane. Ikipe ya Arsenal muri cya gihe cyo gukozamo umweyo no kugenda bashaka impano gake gake, barebaga uburyo no muri academy witwa Permetesaka wari umaze kuhasesekara abafasha gushyira ku murongo icyitwa academy. Permetesaka arafite izi nshingano kongera kwigisha abakinnyi baturuka muri academy ya Arsenal icyo Arsenal icyo ari cyo, buryo ibyigishwaga hejuru na Mikel Arteta na Edu ibyo babaga barimo Permetesaka agombaga kubyinjiza akabicengeza mu bana bo muri academy y'ikipe ya Arsenal, birimo kubereka guhatana, guhandoringa pressure, kumenya uburyo umukinnyi yakira inshingano ageze muri ekipe nini avuye muri ekipe y'abato, ku buryo byagombaga kugendana ku buryo nta bidasigana ibiri kubakwa muri ekipe ya mbere bikajyana n'ibiri kubakwa muri ekipe ya kabiri. Witwaye Edu 2022 babonye ko atangiye none gukira mu nshingano cyangwa se gukora ibikwiriye n'inshingano ze za technical director zirimo neza, bamugira sporting director muri 2021 na 2 abantu barabyibuka. Ageze muri izo nshingano nibwo twatangiye kubona none Arsenal yagiye inyuzamo umweyo ba Akoze bagiye, ba Pierre-Emerick Aubameyang bagiye, babakinnyi b'ingwiza murongo bagiye, nibwo batangiye none gushyiramo impano navuga ko cyangwa se n'abakinnyi baza bakora ikinyuranye. Ikipe ya Arsenal amaze kuba sporting director uwitwa Edu yatangiye none kwereka uwitwa Mikel Arteta nawe none watangira kuba umutoza, utangira kugira imyanya myiza, watangira nawe kwitekerezaho ukatwereka ko none kuba twarakwizeye bishobora kubyara umusaruro. Nyuma ya 2021-2022 abaye wa 5, 2022-2023 yabaye wa 2 Mikel Arteta, 2023-2024 abo wa 2 na 2024-2025 abo wa 2. Edu yaje kugira ikibazo nyuma y'igenda ryitwa Ivan Gazidis. Witwa Edu yashatse kwihuta cyane yereka ubuyobozi bw'ikipe ya Arsenal ko agiye witwa Ivan Gazidis we ngo yahita musimbura ku mwanya wa CEO. Icyo kintu buri abantu banamenye nicyo gisa nkaho cyatangiye kugonganisha Edu ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Arsenal, ko Ivan Gazidis yagiye avuye muri Arsenal, yagiye sezo 2023-2024 nibwo Edu yagize igitekerezo cyo kwereka Arsenal ko yava nono kuri sporting director, ko bari baramuzamuye bamuvanye ku mwanya wa technical director aba sporting director, ashaka kwitaba nono ngo CEO asimbura Ivan Gazidis. Arsenal aramubwira ati twebwe gahunda yacu ya sporting direction ikintu uri kudufasha turacyafite igihe cyo kubitwara, wikwihuta turacyagukeneye muri uwo mwanya. Igenda rye rero ryaje mu witwa Andrea Berta asanze hari ikintu kimaze gukorwa muri Arsenal. Yari Arsenal ya Mikel Arteta uri kuba wa 2, akatwereka ko kimwe mu byari kumisinga ari groupe ihagije abakinnyi benshi kandi bafite karite nziza. Ko Arteta atwerekaga ko abaye wa 2 muri cyagiye yabuze Bukayo Saka, muri cyagiye wenda Magalhaes yagize ikibazo, muri cyagiye umukinnyi wo muri Mediane nka Odi yavunitse, Arsenal yasufra.
kandi noneho abakeba yaba Liverpool ndetse na Man City icyo bari kurusha Arsenal ni groupe nini niba abakinnyi beza kandi bafite experience bazanyemo umugabo rero ushobora kuba yakora kuri icyo kintu cya experience y'abakinnyi groupe nini kandi abakinnyi bose bashaka kuguha umusaruro niyo haje umugabo witwa Andrea Berta. Andrea Berta yari igitekerezo kivuga ngo umugabo wabashije guhangana na Barcelona na Real Madrid ari muri Atletico Madrid azana abakinnyi beza, abataka beza, abadefenseri beza, abamediateri beza, uyu ni yatubera igisubizo ko noneho hazagamo n'ikintu kivuga ngo Edu yari umugabo udufashije ariko nawe experience yo kuzana abakinnyi banini no kumenya icyo Arsenal yakenera umwanya ku wundi ntabwo biri gukunda. Buriya abantu basubiye n'inyuma bibuke Trust the process yagaragazaga ko Arsenal ngo ubundi yari buzatwara igikombe, yari buzatangire gusarura 2028 yari gahunda ya 2019 kugeza 2028 nibwo Arsenal yari buzatangire kubara icyitwa igikombe cyaboneka. None Mikel Arteta nyuma y'iza rya Andrea Berta kimwe cyaburaga gisa nkaho agishyizemo abakinnyi bafite experience. None na cya kintu twigeze kugaruka za ngingo navuze nye zubakiye muri Trust the process. Ese none twubatse ikipe ya attracting ataranzi. Ese Martin Zubimendi mu gihe Liverpool yamushakaga twamwereka igisobanuro cya projet yacu tukamutwara. Ese muri cyagiye witwa Victor Gyökeres ku isoko ari inyenyeri twamwereka ko dufite projet izazamo ibikombe byibuze mu gihe kitarambiranye. Icyo kintu nyuma yo kucyubaka Andrea Berta ageze yubatse Arsenal itiza umurindi Mikel Arteta, ituma Mikel Arteta nawe mu gihe yari atumaze kutwereka ko hari igisobanuro cye mu buryo bw'imikinire, kuko na Arteta niwe atangiye kutwereka ko yaba Pep Guardiola uvanze na Mourinho, yaba Arteta ukina umupira mwiza ariko no muri cya gihe akeneye kugarira, akeneye kurinda izamu, akeneye kurinda ibyagezweho, akaba umutoza wabirinda. Uziko uyu mwaka Arteta match 8 ziciyeho atsinda igitego kimwe ataninjizwa igitego. Arsenal uyu mwaka ifite intsinzi 43 ni record y'intsinzi nyinshi muri sezo 70-71 nibwo bari baragize intsinzi nyinshi muri sezo 41 yarenzeho none agira intsinzi 43. Na Arsenal igiye gutwara igikombe urebye mu buryo bw'imibare yaba clean sheet ku ikipe ya Arsenal yaba mu buryo bwo gutsinda ibitego no kurinda izamu, kuko Arsenal uyu munsi imaze gukina imikino 37 ya Premier League, yatsinzemo match 25, inganya 7, itakaze 5, yarizigamye ibitego 43 kuko yatsinze 69, yinjizwa 26, 15 ni match bamaze badatsindwa igitego clean sheet za David Raya. Abakinnyi ba Arsenal batsinze ibitego, Arsenal ifite abakinnyi bagera kangasorizo abakinnyi 16 batandukanye batsinze ibitego. Wene kuri Victor Gyökeres watsinze 14, Bukayo Saka watsinze 7, Leandro Trossard watsinze 6, Martin Zubimendi watsinze 5, witwa Declan Mikel Merino batsinze 4, 3 ababitsinze ni Magalhaes ndetse na Timber, 2 byatsinzwe na Gabriel Jesus na Kai, igitego kimwe na abakinnyi nka Saliba, Martinelli, Ricardo Carafiori na Martinod. Bivuga ngo birasobanura bwa bunini bwa squad ya Arsenal avec carte nziza, ari cyo kintu Andrea Berta yaje akoraho mu gusimbura witwa Edu, nicyo yasabwaga, nicyo gisobanuro cy'impamvu Andrea Berta yaje muri Arsenal. Nubwo bwinshi bw'abakinnyi ba Arsenal ashobora kwitsindira ibitego byinshi, buriya no muri Champions League sibye kuba Arsenal itaratsindwa mu bakinnyi bayitsinda ibitego byinshi. Arsenal ni ifite abakinnyi benshi muri Champions League batandukanye babashije ikintu ashaka kubwira abakinnyi akagikora mu buryo butandukanye. Kimwe mu bintu bikomeye byagiye bigaragara nuko batsinda nka Tottenham ibitego 4-1 yababwiye akantu bakomeje kugenda bambara ku myenda bambaraga mu myitozo no ku ngofero zabo, kandi so make it happen. Ibyo ni nabyo byari byanditse muri dressing room, ibyo ni nabyo abafana ba Arsenal bamaranye igihe muri icyo gihe bagenda babigaragaza bavuga ati make it happen. Ubwo rero bidasabye igisobanuro make it happen, nawe byakubwira ngo nimwongere mutugarure ya 6 mugarure cya cyubahiro ikipe ya Arsenal yahoranye. Psychologically akaba umuntu w'umuhanga ku buryo nk'ubu bimwe mu bintu bavuga yubakiye Arsenal ni ukwereka abakinnyi yuko azaruhuka ari uko babashije kugira ikintu bageraho. Yakoraga ubutaruhuka abashaka kubakurura kuri icyo kintu. Urugero Arsenal yari ifite igikombe kirimo umwijima muri dressing room yabo. Nicyo nanigiye kuvuga. Icyo kintu muri kucyumva? Arteta yarababwiye ngo mugende mucanire ibikombe byose Arsenal yagiye itwara, ariko muri iyi
muri iyi mpeshyi nyine ishize bari kugura abakinnyi yasabye ko muri dressing room ya Arsenal bakora igikombe kiri muri dark ahantu hari akijima hatagera urumuri ni igikombe cya Premier League neza kuriya kimeze ariko kiri mu mwijima gishushanyije ariko kitamurikiwe